kan group member zong tele zirlai zir tu zong te in zava in thole Isu Krista min si bai ka bu ka cheu kan zirlai he zirlai za thum som ni le palina alo ni ta a kan thupuya tan kelpa ki pakhat nei ti ani a kan siar tur chu Daniel abung som pakhat chang he tanga chang li le chang bung riat chang khata tanga chang som pali le chang som ni le pakhat te hi ani don ani kan siar kher lowanga chu lo chin chi mai ila Babylon saltang kirle Juda te chu sub province nein Persia opna huaya an oma Jerusalem le che vel ramzim te chau an sangani ti kha kan zir kha ania kan la khrenganga an kirle kum hi BC zanga somthum pariata ani a chu ta tang chuan rei tak chung Persia opna huaya hen an omta ni salat chu atu huaya khan chu Persia sarkar chu Daniela in larna aram pani na beram ki pani nei ati kha ania tin Nebuchadnezzar po khanin amilim wa khanin asoi ram pani na akha ania aram pakhat na kha chu Babylon sarkar nangma hi ni alurang ka chaktiang lim tak chu ati kha ania a pani na a chona om le aban tangkarua ati kha ania chu Daniela na in larna beram ki pani nei ati akha anni chuan BC za thum somthum pathum thleng an lala Alexander the Great a kel paki pakhat nei in aron tu tlom ta ani Daniela bungre chang ruk le chang saria kan mu angin tin heta kan zirlai he hetia kan hanzir hian Daniela hapta ti le heng in larna thu har sa tak tak te khel kan tum ani lawa kan rilruwa om lian jok tura chu heng sarkar sang in dot chho lo om tur Daniela tenan mule Nebuchadnezzar na mumanga alo mu sarkaron in dot chho tur anga hi Israel tenen anin lai chin na lai zela kha pathiani na da poimo lai chu ania an ma ni in chanchin hi ro pui tak le ngai nom tak te po an nei ani theye ma se chung chu pathian thuina atum lam ni na lang lawa Israel te chunga ro rel tu an ni na le pathian man ruwa an ni na anam than Israel te khrem na turata ne mo mal som na turata ne mo a man na lai zel Israel te ne na anin lai chin na lai zel kha an poimo na chu ani chu kan musuak turin heng hi kan zirani ti kanin riat athani lalpa chuna mi te chu a herang thina antana arua man chu ahun ruat taka khan heng lal te mang hian aron thlen tir thina ni ami te tan lal te hi atung dinga tin azil hau thina atitlom bok thin ani te hi kan sin siarenga ta na thakop mai tichuan Alexander the Great hi apa chu Philippa ania Philip of Macedon tiar hiat ania Macedonia ramlal ni in khovel ne tuma ruam manna asiam lai mekin BC za thum som thum paruka khan athita thut maya mi nan thatani afapa Alexander the Great kumsom pokomi emo chau chuan apa Philippa lal na chu BC za thum som thum paruka khan a thak ta kumsom pathum vel ani lain Greek mifing mingthang tak mai Aristotle zirtir na hwa hena om thina azirtir tu na ne em awangin Alexander chuan Greek art le tong le khazia le lemsan lamte hangai sang em Aristotle chuan Greek sarkar in enkol dan mangte po azirtir bokani apa ruam manna lo siam to khovel ne tu ni chu ti puitlina tum tlata chuti laya sarkar lian ber chu Israel te lo optu Media le Persia beram ki pani nei lal chuania an lal chu daria pathumna ani ani heti lai hian Alexander chuan BC za thum som thum paruka lalna alaka ram chung lamten sin fel nu chuan Hellesport kalkanin Persia sarkar chu sipai sing thum le sanga ne na beita Granicus in dona anhya chumi nuwa Mediterranean tuipui kam marchak isas muna in dona anhe le chumi nu chuan Damascus khopuya lata Israel ramkal tangin ai gupta aluta chuta chuan khopui adin tange ngeya ama mingchoin Alexandria atia chu anuwa Juda tetan khopui poimo tak alo ni tange nge ni ai gupta anne hun hi BC za thum som thung le pani ania ai gupta ho hian Persia kutata chua zalen tu angin an loma achan chu Persia sarkar media le Persia khan ai gupta po alo opvexia chu wangchan an
khami kha an ne ta ka wangin Persia boya ta chua tua an ngai ani ti chuan Israel hovin Mosian huaya ai gupta tanga an suwa tumarang ka chakle sum an ken suwa te pekir tura Israel te chu tilui turin Alexander the Great chu an lo nge ni hei hianin Israel te hianin ai gupta raman suwa san kha achianga thon thu satli mai ni lovin thil tak tak ani ti le ai gupta mi te po khan an ma ni du thuin thil pek hlu tak tak te an lo penge ni ti kha ati siang hle ni Persia sarkar chu nortom sozelin khochak lam panin akal zela BC zathum somthum pakhat vela Tigris lui khochak lam arbela phaizola ganga mela a Persia sipainen chananin machon le ta chu ta tangchuan Persia sarkar chu atlom hlen ta ni Daniel abungre changa tanga chang sari a khan hu kha an khopui susa nehemia po omna thin kha alua sakta chu ta tangchuan India ram thlengin alo chawa Indus lui kama India lal porusa nen anin dawa porusa tloma chumi hnu chuan Indus lui chu atangin longin a hota BC zathum somni pathuma kumsom thum pathum mi chau ni in Babylona omlain in dona mi hrat khokheng ni sikha khosikin athita tlatani Daniel zolne Daniel le Alexander the Great in lai chin na hetiang hian soile taila Greek lal Alexander hi Danielan in larna amu kelpa amit in kara ki pakhat nei mediale Persia sarkar beram pakipani nei ronti tlom tuati chu ania Daniela bungriat changa tanga chang sari ale chang somni pakhat te bung som pakhat chang lia te kan mu kha Daniela chuan chulal ro pui tak mai chu aro pui wang lain akia tiak aniti asayang takin awang lai takin athiani he Alexander the Great chuani athi nuwa aramatanga kilang sar tak tak pali lo suak tur Daniel na soya tin chu chau ni lavin ama chile kuang ten ni lo ati kher khera eta ama thak tu tur te hi helal ro pui tak mai hian achung ko zinga tanga alal na ramzau tak mai ro chun tu tur hian tuma anei lo bangin a general pali ten aram chu anin semta ane chuan Zudate le Alexander the Great chanchin toite han thlir le ila Alexander chuan Zudate huai senjele an chakdan te riatin Palestina ne ngei tumina thoka Zudate kan ne lo chuan karo puina chu engma lo mai aniang ati hialani dan khuwa a thlen chuan Jerusalem a palaya tira Jerusalem temple ro omzong chu anena peturin pek tura lo ready sa thap turin atiani mi puiten chu chan riat chuan an buai hle maya puithiam lal ber chuna chan na le kha asiam lain mi puite chu sai puan senin leya an bok khupa an tongtai mura puithiam lal chuan hati hian a ziakta thil pek chu kan penge yang chenga ma se kan tha tu ten tempula an lo hlan thiang lim to bung bel te chu kan pe thei lawang che ti na ziakani hei hian Alexander chu ati thin rim hle amilem pathian te mingin chia chamta Jerusalem chu ka ti siat vek ma lo chuan ka kirsan lawang atiani chunglai chuan sunglai san chin chu hel brai le khabu heng hun lai mi a hianin chiang takaziakin a omani anzia dana chuan Alexander the Great chuan zana mumanga nei ta apuanin tukvera chuan vantir ko ngun nam kenga muwa enga nge kalal pa chuan achi alo hi ti hlumatum ti in lau thong takina awa vantir ko chuan ke hi lalte ne saktu chele namte ra be tir tu chakani enga nge ram huai te chala pathian mit muwa aram le ami te ti che tura siai cham atia Alexander chuan isoyanga piangin ka omange atia vantir ko chuan I tharau ngun takin vengla Jerusalem le ami te chunga engma ti su thatakin tila isum te chulal pa ina dala ka thui zam lo chuan nang le imi te in thive kang atia Alexander chuan in ngai tlom chu har sa ti hle mai sia ka kirsan le jok mai nge atia ma se vantir ko chuan kir lo turin ati sia wangin ami tenen an lut ta puithiam lal
anani le pui thiam somriatin thom na thiang hlim in belin an lo muaka khopui chu zuwa tura dilan tumania Alexander chuan amu vele an dil ma in asakora tangina chuka chibai bukina bokkhupa pui thiam lal ke cha fop avuana a fop te hialani ante asipai te thinarim hle ma se Alexander chuan amanga amu chu pui thiam in thuam na ang chia in thuam chuani atiani he thui chanchin jek tu Josephus le Talmud an sei ve a Josephus chuan anin to na mun hi Skopos lang ani ti a soitela Jerusalem kalin Alexander chuan in thoina te alana pui thiam chuan Daniel bua Persian lal Greek lalina ne tur thu puan lok te kha alo entirani ante Alexander chuan Aigupta a khopui din a chuan pem lut turin Juda te chu soma tam tuk taksu an pem lut ta in Juda te khopui poimo takaloni ta nge ani kha Alexander chu damrei lo hlema se aram la ka te chuan Greek nundan lak lu atum na sat e ma wangin azui tu te point chu an kalpui ta zela an ram opte chuan Greek culture te an custom te le ti dan mang te an tong te na satakin an la ni Juda te point tun lai thalai ten sap ming kanin vu ang hianin Greek ming in vu kha an ngai sang ema Salomas Alexandra ti te Alexander Zanias ti te ang he chung lai chuan anin phua fer furani an tiani Juda te chuan Alexander chu khovel lala chuan anu nung ber tura an ngaya anua khovel lal dang an om to lawanga Messiah na ron thak to donani an tiani te chuan Daniel bungruk changa asoi angin mihring lal nung ber Alexander chuan khovel pum chunga ro relanga kut lawa lung lai chwa tlanga tanga lo lum Nebuchadnezzar mumanga mi in adel chiati amu angkhan tlang lian chu lung chu tlang lian taka alo changta angkhan Messiah lal ram chuan chu aron delanga chu Alexander the Great ram chu tiswan ati chevekanga chu chuan khovela ro rel donani antiani chu Messiah chuan chung nuwa chuan van pathian heti hian anti chung nuwa chuan van pathian ram Messiah lal ram chengai to lo tur chu lo ding chuakin kol kil to patanga a top le lam thlengin roware lang antia Daniel abung hi chang somli pali le somli panga kan muang khan Messiah alo kal khan hei chi hi aron ti pui tlinga mi hring lal ram nilavin mitamu theilo lal ram ni si chatua na om tur chu mi hring thin lunga aron din ta chu lal ram ngei chu khovel a hen lo dar ta khovel pumin lo dar ta ni chu lung chu tlang lian puya changin khovel puma lo dar ta ti ang chia khan khovel huapin he chansin tha Iswa Krista chansin tha ngei hi alo dar ta tiswan Daniela in larna mu te Nebuchadnezzar na alo mu te kha Juda te ne na in lei chin na zela khan na tir kan se ang khan thirila to chu tiang tak chuan khovela hian alo thleng ta ani lalpana thu malmin som saro se amen